Kei te tautoko te māngai tōrangapū mohoa o te taitonga I te hiahia o te kaunihera ārohe o whakatū ki te whakamana I etahi tūru Māori. Hei tā rāhui kātene, kei te tino tautoko ia I te kaupapa nei. Engari, hea I ki ngā rangahau a Irena Smith, kaore etahi I te tino whakai. O reire kia mai, kia kaha. He inui kua aro I te kaunihera o whakatū. Ko tai mai te wā, ne? Ko tai mai te wā. Mā tātua anō te Māori. Hei tua I he tangata. Mā tātua anō. O wā tētā au he te huarahi. Engari e hara I te hīkoi māma, ko tahi wiki mai te whakataunga o te kaunihera, kia whai tūru motu hake te Māori. Kua puta ke ngā whakahe. We understand a petition has been initiated by some of the residents of Whakatū, of Nelson. They need to achieve 5% of the voting population to trigger a poll, and the poll must go ahead by May of next year. Aha kua tērā kei te whakapono tēnei uri o Ngāti Koata, ka ea ngā hiahia. Kua rua te koutou neke atu ngā iwi e whai ana I tēnei kaupapa. We are in our minority here, so we can't just go out there and stand for an election because we know we won't get anywhere. So this is the better way to go. Ka hore he kanohi Māori I runga I te kaunihera o Whakatū, koi rā hei tā te iwi kāinga he tohu rangatira, kei te tū pakari rātau I runga I tēnei take. So he aha te he, what's the problem? I don't have a problem. Nelson City Council in 2011 is leading the way. Ko te tūmana kua nō kataia e ngā iwi te noho tahi me te hunga whakahe ki te kōrero. Kia marama ai rātau he mana anō tō te iwi ki te whenua ki tō rātau kāinga tūturu. Well, this is our home and we intend to stay here. I nā ka pakari tonu I te haere, ka tū he tūru Māori I runga I te kaunihera a te tau 2013. Engari ki te ea te petihana, ka tū tētahi pōtitanga. Irena Smith, Te Karere.